የዱባይ ቦሌ ውጭው በውጭ ነው ማለት ነው ይሄኛው። የዱባይ ፖርት ዙሪያው ይሄን ይመስላል። ታምራለች መኪናው ነው። ቡርጅ ከሊፋ ወደፊት ነው ከታች ሰዎች ዱባይ ሙሉ መድ አስቀምጣ ከውጭ የማብራት ገመድ አለ አይደለ? እሱ ነው ጥላሽኝ እንዳትወርጂ ሊያስገባሽ አልፈ ያደረሰን እናሳይኝ
እንሂድ ውሃ የለም የኢትዮጵያ አየር ማረፊያ ደርሰናል ማለት ነው። እንደዚህ ገባን። ዌልካም አዲስ አበባ። ደረሳችሁ ለአዲስ አበባ ላላቤት ሚሊያር ኢትዮጵያ ነው። kaleessa fuudhee lamaan isaa mana kaa'ee tokko argite miti. Manan kaa'ee kamiinan kaa'ee bombaan dhufchaa. Lamaan isaa teeditti naa kenni tamaara miti ishii. Iddoo deemgaddatti fiinsaa naa fide sanii. Oggaa ollaan gaafa dutta sana xaraxartanii jira. Ani immoo sitti aanaan ture miyyoo maal taatee baddi galgala sibiil bira siin hin jenne kaleessa guyyaa. Galgala gaafa ati baddu. Maasiteetu.